May pagpanakal ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakadak adangos ka ni amigo. Gob! Igam kan bilag. Bigbigat pa ilangan, Gob. Ngam nagsasaro naman ang tisang Aelio. Kaodyan ni Provincial Director. Napagsaritaan mi tinapasama kini Kalman. Nagtungtungan mi matenti pan nakapagsyat dagiti tulisan. Gapoy ti dandani pan nakaisagmak ko. Naimbag ta na si putak timang paltog kumakada kayo. Kasta na kayo at talaga tigagara na, Gob. Saan mat nga ta? Awan pipilyan ti bala. Pasensya kayo ta na istorya kini Madam Virginia tinapasamak. Awanan yaman na. Mawatak ti asawak. Mabit lang, tasong batak ti awag. Rumuarak pa ila ti opisina yo, Gob. Payabandak lang, no ka sa pulandak. Sige. Hello, Colonel. Ada ka din nalipatan mga ibaga kanyak? Ha? Anya? Kaya awag kada kayo ti Provincial Director ti kabangi mga probinsya? Adda na tiliwan da cargo truck ang nagkargay ti Peebles ang naggapo dito Santa Barbara? O sige, Colonel. Makamu kayo na mangimbestigay ti dayta abanag. Bye. Adda nga tapakay na igan ni Mr. Pulangkoy ti dayta abanag. Gob! Nagsubli ka matandagos siya to. Ada bisita yo, Gob. Amigo. Naimbag ngal daw mo, amigo. Bigbigat pa lang makumikum kan sa unahin. Kalkalpas may nagsarita ka ni Colonel Mercado. Awan kayam. Kumusta tinapanan niyo di Kalman? Nadamag ko dandan ni kakano na isagmak, amigo. Pinanggap ko akasarita na gititulisan tapno sumardeng dan iti araramidenda. Inkarik pa'y kadakwada. Ngay karigatak arisutan ti parikot da. Ken ipamuspusak amadaan da iti disente apagtrabahuan. Anya? Ngam nakipin natangken da. Huwag gayam, imbag tayo may ka. Adda kayat kung ibagakin ka may panggap ka ni Mr. Polanco. Ha? Abay, anya ti may panggap ki ni Mr. Polanco? Madam, akasasarita ni Boss Rod ni Gobernador San Diego, madam. Isu adiyo maawagan. Apay? Sa dino dayan niyo? Adda kami dito'y Kapitolyo, madam. Tipod no tibagam, Gaspar. Gaspar! Ay, adamat kayam kasarsaritam dito cellphone mo. Asino din ang nagtimag, Gaspar? Ityato, madam. Ti personal secretary ni Gobernador. Sige nga, Roden. Sige, madam. Chato, ni madam Amanda Rejay. Kaputasan na maawagan ni ex-governor. Siya akong tinawagan na. Napadag siguro tibaga na. Di mat ada jet Thailand ni Madam Amanda. Kasano nakaruwar iti probinsya ti cargo truck ije border, amigo. Naitatisan ko masong batan, amigo. Baliwan minto ti agsarita kan ni Colonel Mercado. Apama na makapagsarita di ti Provincial Director. Wanya ti banagan ti agtultuloy a panag-imbestigada. Saan ka tingat damat people si ti kabangi ba nga probinsya? Juan, adda. Sa pinabasol na kayo, adito Santa Barbara, tinaggapan dagijay? Amok nga agam amo kayo ka ni Mr. Polanco, amigo. Wan, agam amo kami.
Agpada kami ang negosyante. Ngayon niya kahit mo asawa ni Tida ita, amigo. Nakasarita kitin ni Mr. Polanco. Numapaniknikan ang nagsalungasing. Nakasagana ak amang ipatungpal iti bilig ko ag gobernador. Binalagan kay din ng sanak ng pangag. Apay, mano tigangganan siya miti dayta. At apan nakati gobernador nga dapa kay na igam iti pan nakay puslit da kita pibal sa nakumpiskar iti kabangiba nga probinsya. Kinasarita na kagaya mi din. Nga mapangin naramid mo pailaan. Naimbag, saan mo alugan na yay? Ngem kasanon na isagmak na ka tinagmaniho iti cargo truck? Dahita tidak ka na problema ita. Sige. Kitag no kasano ang matulungan ka. Ngem saan ko ang maikari. Bye. Rumarta mo lang, Gaspar. Sa dito ti paparan tayo, boss. Pasyarag na kiti daduma negosyok. Kitag nagtrabaho na mutlang ang imbag, winusaan na kiti impyadok. Sa orda no baybayan dati trabaho da, boss. Nagsasao ka, Gaspar, kaslaman na aking kalaunay. Mapantayo ka din, boss. Panawan na, kway. Muna ka na itentilugan. Adawag ko. Sige, boss. Kasaritak lang dito yung mawawag. Hello? Oh. Anya ti bagam kanyak. Awan tumot lang mararamidan nyo. Isu ama kamukan. Babaling ka di? Sanak pailaang awagan? Ha? Kinasarita yung gayam ni ex-governor Galvante. May panggap ka ni Mr. Polanco. Di atapon nyo nga da pa kainaigan na iti natiliwan da a cargo truck. Iti kabakiwa nga probinsya. Go. Naimbag tanera na nga imay ti amigo, Chato. Saan ko pa yan nakasarita ni Mr. Polanco? Urayag ang mapagpudno dati nagmaneho iti cargo truck. Kasanon no saan nga agpudno? Kasi lang, no saan nga agpudno? Bukudan na ti kaso. Kasimot no saan nga agpudno. Go. Ni, nagaduman ng apapili sa nakaparabaw di talamisahan nyo. Kanayon nga doon sa sikaswag, Chato. Talagang trabaho kayo kas governor ah. Gaputa dahi tati sinapatak kapag nabangak. O sige Gob, mapanak mo ito ni tilamisahan ko. At umot tinaskan nga rami dat. Agtrabaho tayo amin para iti pagimbagan ti probinsya. Kapag isulahin ti sangpat ko, makapagsangot ta amang gabi, hani. Ba nagapakaragsak launay, honey? Ure kasano ti pan nakakumikom ko ti trabaho kas gobernador. Sigurado nga da panawen ko kanika. Kaputa ay ayatin ka unay. Agyaman, han. Wan gayam, anya ti madamag? Sagbaya pimanawak iti kapitulyo itay. Nakasaritak ti Pangulo dagiti soldado ang nakadestino diti Santa Barbara. Nagsublida ka no, di San Casimiro. Saan da ka no matanakita dagiti tulisan? Anya? Paglamlamangan da ka no nga rod. Saan ko nga mo? Nga magsublidan to ka no mananinton bigat amang sonson iti kapambantayan. Imbilin ko, ano mabalin? Pasukwen da ida. Ni Amanda ti umawawag. Nakalagip man. Nakasangpat nga tan.
Wano, at dadapay langit it silent. Hello? Hello! Kamusta ka, amiga? Nasayat, Mat? Ada kami pa ila dito'y Thailand. Madamati pa siya, amiga. Nga, mangmangan kami dito'y restaurant. Nalagip ka man nga awagan? Agyaman na klaunay, Amanda. Nagadungatan na pa siya ryo. Kat, kasta unay lakit di pa nag-enjoy yo. Ay, nako namon. Oh, anya ti madamag dita, amiga? Tsak may baga, no nasaya at wano niya. Gaputa damat lat dagiti makayaayong apasama. Oh, amiga, gananad ka laeng. Ni Ador ti pakadanagat. Dandanin na isagmak idinapanda iti San Casimiro. No apay nga adamot nga minan dagiti tulisan. Nakabaybayag ti panagsarsarita yung kini Mr. Polanco, boss. Gaspar, sa isayatin man di panagsarsarita kanyak. Di nakbugbog kawan. Kastaw na tinagsak na, tanayliklik na ti bagbagi na. Isa na pao ti panagkitungtong na kanyak, Gaspar. Boss. Ni Mr. Choi, tinangako nga kinkukway ti cargo truck. Ket madama kano ang makisarsarita kadag iti polis. Amangan umayto kan makisarita iti gobernador. Asino da di Mr. Choi, boss? Nabaknang kan nabiligan ni Kusyante. Damag ko nga dabukod na private army. Anya? Nakabutbutang no kasta, boss. Juan, nakabutbutang. Amangan no dapay kit di sindikato da jay asanglay. Ngamin, pagbutbut ngan iti kabangibang a probinsya. Kasangsangpet ko lang dito'y balay. Masangom man, ti umawag kanya. Apay, saan mo ka di akayat nga awagan karot? Ada ka di pangipapapasam, iti iliw mo dita. Anya man ang daytang ibagbagam. Yak magusto ang timbagam kanya. Impilit mo tinapan dita Thailand, taday tatisang kay bagam idi kanya. Nga masangom pa lang ti umawag kanya. Uray adda kami kadagiti amigak ditoy nga agpaspasyar. Pasangok lang ti umawag kan kano kayat ko. Sige. Saan mo itong nga daliplipatan ti pasarabok? Wen, namnamaam dayta. Uray kastoyak nga asawam rod. Laglagi pun kalatamat. Agananad ka kuma. Balbalagan na kadi. Palpalagipan kalaeng. Amok nga adda dagiti nalimod nga aramidem. Adi mo kayat ama amwa. Awan dakes nga aramidak. Legal dagiti negosyok. Apa yung katawa ka? Awan. O, sige. Bye-bye nga roden. Niyakit din ti asawa. Ay. Ngam. Di nalaan mo. Noan niya ti pudno ang negosyo. Nakalagi pitay ngay mawag ni Amanda. Inistorya na kanyak dagiti napasyaran da kadagiti amiga na. Again enjoy ngagpasyar niya abroad. Dagiti mo't lagagayam na ti kakuyog na. Apay nga tati simurot ni Rod kankwana. Saan na mapanawan dagiti negosyo na nito'y. Malipo di nagsardingan iti politika. Impamay sana mat ng tinagnegosyo.
Malagip ko man, honey. Naimbag ta na ginanan iti politika. Mabalin na ko man tinagkandidato at diputado. Ngam pinabusuyan lang ni Congressman Labrador. Isa na lang, tagas diyamat tinapasamakin ko na. Saan nyo ka diya pagsarsaritaan? May panggap iti politika? Saan man? Kumustaan na lang ti kinagobernador ko. Tsaka mo, no dapay panggap na agsubli ti politika. Tayong pamaysanan samot ng tinagnegosyo. Boss, dak na oren nilyo na dimting iti balayda. Napan ko pa'y dinanon iti ayan dagiti lako na alugan. Awawagak met ngam san nakasungsong batan. Napatig sa tibagayaw ken kuana, boss. 1. Iso ngamin ti makam mo na dadumteng nga shipment. Ado tagor order di ti paltog kanyak. Talaga nabig sireta ang negosyo, boss. Ado ti order da kanyak, Gaspar. Sa bali lang nagit sup-sup layak iti drugs. Huwag nga yan, boss. Nagsarsarita kayo manin kini Madam Itay. Kaano ka dito sangpot na? Ndiya ka mo no makalawas wino 2 alawas dayay. Malaysia, ken Thailand ti bagbaganaan ng pananda. Agawid tulat tano kahit na. Ala, mangala ka iti arak, taginom takit di. Napagsaritaan niya man ti politika kani Madam ko. Ado tinagturturungan ti saritaan mi. Pidi kumustaan na ti kinagobernador ko. Nalagip na matan ni Rod. Unang paiso. Awan nga tanti panggap na agsubli ti politika. Diyak masungbatan dayta. Saan may pagsarsaritaan dayta, Chato? Amang ano yung pamaysa na matan tinagnegosyo. Nakabakbak ng langaro din. Amang ano sana na masapol pa nita, go. Mabali na kasta. Ang saan ta na pagsaritaan dayta. Kaya't kung ipamaysa ti panangakam ko iti pagribingak a gobernador. Ha? Ni provincial director. Oh. Hello? Anya? Sige. Urayan ka iti Kapitolyo. Ijay tulangan, ti pagsaritaan ta. Nakaregrigat man ti pagparkingan dito'y sango ti Kapitolyo, boss. Amangan no aduman ti sa nga ili ni gobernador. Boss. At ang samat ni provincial director. 1. Isu da ti logan na. Isumalagay mga do ti pulis na nakabantay ti sango di Kapitolyo. Boss. Agbati kalatan iti logan. Siya kalatan ti dumanon iti Kapitolyo, Gaspar. Saan nakakasapulan namang bayabay ka na kayo, boss? Saanen? Tapnon niya pa lang. Awan kabuteng ko, Gaspar. Awan makaiturad nga garamit kanyak iti kinadakas. Sir, nakapasyar kayo man hindi di Kapitolyo Da ka di napatagagagarayo kinikob. Adda ko ma. Madaman sa ti panagsarsarita da kini provincial director. Nalasin ko katilogan na itay. Apagiso, sir. Dajayo, nakaruwaran iti opisina ni Kob. Umay kayo. Kuyugan kayo. Sige. Amigo, adda ka man. Wan, amigo. Nakapasyarak. Nagsarita kami kini Mr. Polanco. Awan kano ti pakainaigan na kadagiti na ipuslit a Peebles.
sa anak ang mamati. Anya. Igam ken bilag. Hello, boss. Anya ti mapaspas sa Magdita Gaspar. Boss, nabilag ti armas dagiti kalaban. Aduda, sa dimtin pa yan dagiti pulis. Santa mapalin. Dinggam ti Baga Gaspar. Saan yung ipalubos ang maagaw na ti Kargaminto? Uwan, boss. Rinabrabi iman ni Chato ti imawag. Anya ka diti baganakan ka. Virginia. Oh. Pwede ka makati makador. Apay. Sa bagay, mamuam tumatlaeng. Sungay baga ko. At na mapaspasamak arin nopak iti piyera. Anya. Agpipin ng tugan dati kahit mo asawan. Hanggang apay. At na isang lad a kontrabando. Apagin innagawan ti duwang armado a grupo. Sino dagi jay? Tsaka mo. At dan ijay dagiti pulis. Inawaga ko ni Provincial Director. Tapno tumulong da. Bareng maagaw da dagiti kargamento. Agsasaronon dagiti mapasag. San min nga amu dagiti kabusor mi. Amang ano na kami pa yun ngagkakadwa tagpipinaltog. Sapay, imado dagiti pulis. Ni boss manan datoy. Hello, boss. Anya ti mapaspas sa Magditan? Adun tinapasag, boss. Tsakpay kitin amu no asino dagiti kabusor mi. Sa imado pa dagiti pulis. Imbaga kitayan ka. Inawagag pa yung milyon. Saan yung ipalubos ang maagaw dati Kargaminto? Pre, anya ti mapaspasama. Masapol nga agbaligi kayo amang ipuslit ka na kita. Uwan, boss. Gistayan ako. Si Katirumbang amatay loko. Anya, hepe? Nagbaligi kayo anang kumpiskal iti may sa alugan ang naglaon iti kargamento? Kasta? Aha. Ti may kadwa ken basbasit alugan da. Nailibas dagiti armado a lalaki nga awan nakabigbigan da. O sige. Congratulations. Good job. Sige. Kasarita na ka ni Provincial Director Inton Bigat. Sapay ko ma. Tamabirukan yung tupay ti may sa alugan dagiti maatapak kamang ti sindikato. Bye, hepe. Ngat orasan. Apay nakariing ka pailaan. Tingat rabihin. Asino ka di pailang ti kinasarita mi ti cellphone mo. Di hepe. Nagbaligi da kano anang ngagaw iti may sa alugan na iti maatapak kamang ti sindikato. Anya? Sige. Maturog tamat lang, Virginia. Napuyatan taon na yan. Agpapada kayo nga inotil. Apay ngin palubos yung anaagaw dadag itag kakabilig nga armas, Gaspar. Natikaw kami, boss. Di mi amun asino ti kabusor mi. Sarabali, boss. Naipuslit dagiti tao ni Leon ti may sa alugan. Ngambas basit alugan. Boss. Oh, makapungtutak launay itinapasama ka. Asino dagiti nakalaban nyo? Nabibilig dagiti igam da, boss. Kaslag papada kami iti kalibre ti paltog.
Nyati ko nang Gaspar. Boss, at dan samak tin timaw da kalaban tayo. Oh, mabit lang. Inton bigatan nga si kaswag na ito. Mangala ka iti arak, Gaspar. Sa anak ang makaturog mo sa anak ang mabartag. Gapoy tinapasamak. Nembangag sa payo, madam. Napuyatan kayon sa. Madlaw ka dagiti matayo. Tingat rabii iti maiturog kon, Chato. Nalukagak, tanangag ko ti panagring ti cellphone ni Ador. Kastagayam. Inyawag ni Hepe nagbaligi daan nangagaw iti may sa alugan dagiti armado a lalaki. Amaatap akamang ti sindikato. Handa ka gaya man, Chato. Umunag ka pa eh. Agkape ka, kabayatan ti pananguray mo kanya. Sana pa yan nakadigos. Agpada kayon sa napuyatan kini madam ako. Ay, mariknak nga kakapsutak. Ituloy ko ti maturogin pon madamdama. Ngam siya, uray kurang ti turog ko. Masapol nga agtrabaho ak. Adu tinapatag nga si kaswek. Nang runay tinapasama kiti rabi. Kastigayam ti kaado ti palto nga nagyan iti lugan ang naago ti pulis. Agkakabilag nga armas. Itaak lang makakita iti kastoy akabilag ng armas. Naawag ako ni Provincial Director. Umaydan to ka ni Hepe iti opisina kinton madamdama. May papan karay ti apaltog. Gop, Awan pa kabigbigan no asino ti akin kukay ti lugan. Ngam no adagrara ira sindikato diti probinsya. Masapol ang mapugipog da adagos. Hello, Amanda. Itay pa'y nga awagan ka, Rod. Apay nga ita ka na ang sumumbad. Nagturugan ka di rabii. Ani nga mo dayta na sa ludsod mo. Sumbatan na. Siyempre, diti mansyon. Mapanakit umyanan iti sa balay-abalay. Nagladaw ka na nakariing. Awan problema iti dayta. Uray anya nga oras nga gringak. Sige. Nonya pa iti ibagamon. Indigos ko, boss. Ngam kasla na bartegak pa lang. Adda ka di papanantaw ita, boss? Uray madamdama rumwarta. Makapung tutak launay iti napasamak idirabi. Tamo ang mapahay iti operasyon tayo, boss. Naimpaglakit din ta na ilibas na gini tao nilyon ti may salugan. Mangala kay ti kape. Ken arak, Gaspar. Uwan, boss. Awagak ni Idong. Amangan no nakaringitan. Ayan tinambaran. Aday ta. Sapay la kumata makasalita anaimpag. Diyak may papas ti pungtot ko, Gaspar. Saan ko anamnamaan tinapasamak idirabi. Inaramid mi amin nakabayalan mi, boss. Ngam, ado ti kalaban mi. Dagiti pulis kan, dagiti nabibilig talmasda. Sagkaysa kayo matagrupo ken Leon, Gaspar. Saan niya lang dipaltog dagiti pulis. Ngam, dagiti pulis ti nakaagaw iti daklalugan, boss. Banag apagpungto taklaunay. Ngam uray dagiti nga armado. Ang nakaagaw iti lugan. Agpungto taklata. Talaga nga, dan sa amatin timaw na kabusor tayo, boss.
Puro raik ti awag ni John. Kahit ko pagsaritaan mi anay bag. Katduktalan da ti kinasasino dagiti timaw da kabosor. Sayang, boss. Talaga sayang. Dakkel ko maagatad da pirak na jay. Kat sapay no dinagado nga order. Oh, Amanda, nakaawag ka man? Maumakansa na makisarsarita kanya, Kamika. Makasinga akadigan ka. Saan ka mauma? Maragragsakan na kit di Kan saan ka makasinga kanyak? Thank you. Amiga, madamdama pa yarumwar kami mananag pasyar. Adda kami itan dito'y Malaysia. Wow! Enjoy! Ada kita dito'y supa. Nakigtutak nga minitay nagring ti cellphone ko. Apay, napuyatan kan sakit di rabii, amiga. Wan, napuyatanak. Ada nga minapasama kindi rabii. Dua nga armado ag grupo ti nagpipinaltog iji Pierre. Anya? Naginagawan da kano ti na isang lad a kargamento. Ngam dagiti pulis ti nakaagaw iti dakdak ng alugan. Oh, tsak mo nga dakasta na pasamak dita. Inawaga kita ni Rodrigo. Awan mo't na istorya na kanya, Kamika. Saan na pa'y nga taan na damag? Tsak lamamati asaan na payan amuan day tapasama, Kamika. Wano saan, ang mga no nalipatan na lang ay bagakan ka. Aglalo na da napatag a pagsarsaritaan nyo. Ay, nakabutbutang matan dagiti kastoy amapas pasamak. Impanamnaman ni Provincial Director nga imbestigaran da na imbagti na siya sino dagiti doa grupo arag pipinlal to giti rabi. Agpapala da na bibilag ti armas da. Malagip ko man ang dagiti nakita ta paltog iji station ti polis. Itaak lang nakakita iti kas jagarmas gob. Nakamamak. Kasanon no saan anaagaw dagiti pulis ti lugan na naglaon iti agkakabilag nga armas. Kat atapan ti pulisya nga dan kontak da apakaiwarasan ka dagiti. Mabitlaan ko. Oh. Ada ka din napanunot mo? Malagip ko tinangisit awan na nang sursurot ka tata. Kanda kita lalaki at adlaw ni Madam Virginia ngayon marubayan iti balayo. Nalagip kumat dagiti tulisan nga agdakdakiwas iti kabambantayan ni San Casimiro. Ayan dangatan. Nagsarsarita kami lang itay kinigob, Madam. Ngam rimuarak iti opisina na itay adadimteng ka sa ngaili na. Anya ti madamagan tiyato? Adan iti provincial command ti pulisya dagiti nabibilag nga armas. Kan ingkari kanumot ni provincial director nga imbestigaran da na imbag. Tapno mamuan no asino dagijaya naglalaban. Nakabutbutang ti kastoy ang mapaspasama. Madam, relax. Pagkalmaan nyo tarik na yo. Sige nga roden tiyato. Ang mga nukalata sa pula na kaniador. Wen, Madam. Sige nga Rodan. Bye. Ano ti kunam, boss? Kaya't abukudan agatangan ni Mr. Joy dagiti armas. Panag ko na may sa sindikato ti idawluan ni Mr. Joy iti probinsyada.
Dayjay, hindi liberan dagiti tao nilyon dagiti nasong armas. Ngam, kasano ang maipuslit na dagiti armas? Saan mo boss? na problema dayta, Gaspar? Makamunilyon. Ni Mr. Choi kano ti mismo ang mangawat kadagiti paltog. Ken mangted iti bayad. Natangkan ba't no kasta, boss? Iti takder lang amin ni Mr. Choi. Nagaan aturad. Mabit lang. Ti taon nilyon ti umawawag. Mabit lang tasong batak. Hello. O si kamot gayam leon. Anya ti madamag. Ha? Saan na mabalin? Inagaw dagiti armado a lalaki dagiti armas ken kwarta. Apay ngi palubos yo? Wa! Agpapada kayo ngayon, hotel. Anya tinapasamak ni Mr. Choi? Oh. Anya? Grabe ti sugat na kat inkarigatan dagiti tao nang inlibas. Saan ko ang magustuhan na ito yung mapaspasamak? Makapungtutak na unay. Kalpasan ang agaw dagiti pulis dagiti nakadadukan na bibiling armas. Naagaw mo't dagiti ang armado dagiti armas ken kwarta. Sino nga dagiti, boss? Dagiti nga tamat lang nakalaban mi dagiti. Saan ko ang magustuhan na ito yung mapaspasamak, Gaspar? Sige, mangalak ka iti arak, dalasam! Uuwan, boss. Hindi pa'y lang agad tapak. Sakit din ti sikapan. Saan nga griring ti silpon na? Saan ko maawakan? Danunag iti ayan na. Dahil tatin ay padano na damag ka ni Provincial Director. Sa inyawag na kanya. At da kano napasamak a pinaltog ti doa grupo. Iti nagbeddengan ti Santa Barbara kan iti kabangi mga probinsya. Asino ka no lagi, Jacob? Idi mapan lagi ti polis. Awan da kanon. Nakakita da iti dara. Ngam saan da ama sinunoo no adda natay. Asino nga tatalaga lagi, Jay? Awan makamo. Nangaglaeng nagiti asidaga kabalbalayan nagiti nagsisinungbat ala bibilig nga armas. Talagang sa dumakdakas dagiti pasama ka, Agob. Ang mga napudno nga dan agraraira sindikato? Dahita ti saan tayo paya masigurado. Nang runa, tanapasamak na ito'y itinagbedengan. Igam Ken Bilay. Nangag ko tinagsasaritaan nyo kadagiti pumurok iti igiti baybay di San Pascual ko. Nabayag ka no na saan daan nagala kadagiti pibos. Saan da ka nung amamo na gitay? Isa pinaya ba kadagos ti kapitanda? Saan dan sa sigurado nga da pa kainaigan ni Mr. Pulangko? Kaya't naasawan. Nagbasak-basak ijay nagiti tao ni Mr. Choi. Paimbestigar kadagos na ito. Kasla sursurutin ta kami tinanggisit apan iti likodan na. Hello, Virginia. Umay kami in. Itay pa'y lanadlaw ko dagiti lalaki nga karalabas iti aglawlaw ti palay. Anya? Amang ano nagbidot ka lang. Madanagan na. Kalma. Bayam, tayawag ko ka ni Hepe. Inyawag mo kumaadago si Tayan. Salvador. Sige. Hindi pa munta cellphone mo. Tawagak ni Hepe.
Tamang ibaon iti mang sitar kadag iti nadlaw maalumablaba si taglawlaw ti balay. Chato, apay sa bali ti sinurot mo adalan. Kan timbaggas ti panagmanayhom. Nadlaw ko ngamin asursurutin datoy tinangisit aban nga dati likodan ko. Anya? Paliwan tayo sumurot na pa'y. Ngani, awan tamatan. Ibuiltak mo't lang tilugan tayo. Napanan nga tantay chay nangisit aban. Ang mga nagbindot ka lang. Abit lang, awagag ni Ede. Awan kanumot tinakita dagiti pulis nga agwarang-warang itaglawlaw ti balay. Ang mga nagbindot ka lang. Nakita kita. Awagak bit ni Chato. Saan sapay ang nakapanaw dagiti pulis. Dada. Agriringon ti cellphone na. Gob, awan mo tinakita may ataw iti aglawlaw ti balayo. At dapat lang nagiti pulis dito eh. Ibagam kadakwada nga agbati pala ti sumagmamano nga agwanawan. Sige, Gob. Dito'y ka namang rabi. O sige, umikan. Nakasarita ko ni Chato, Virginia. Pagkalma mo, Direk Nam. Chato, saan mga pigpigsan ti agsao? Tapno sana mangag ni Virginia ti ibagakin ka. Anya deta ko. Saan mo nga ibagbagay ti asawak tinadlaw mo itayamang sursurot kadata? Tapno saan nga dada matarakan? Sige. Basta nga rod. Ni, umayan dito ni madam. Anyapay lang ter aramiden nyo di tiruar. Mangrabi ita yon. Napantay nga roden. Umay ka, Chato. Wan go. Kaslada na patagapagsarsaritaan nyo Wa madam. May panggap man iti panangwanawan mi kadagiti pulis iti lawlaw ti balayo itay. Dayjay lang madam. Naimbag ta siriring kapailang, Leon. Kahit kakasarita na imbag. Wan, masapol nga agbaligi kayo amang iposlit iti kargaminto. Nabibilag na kanyang armas. Nag-order kanyak ni Mr. Choi. Wan, bilhin naman ang bagdag iti taom. Mawatam? Sige. Bye. Dumulong ka na giti kakadwak, boss. Orisanan, Gaspar. Makamon ni Leon. Dua alugan ti maaramat. Dakkel ken basit. Nanayonan man ang tisuki, boss. Pudnon sa diatab ko. May sa leader di dakkel sindikato ni Mr. Joy. Ket amangan nuadda kayat na apatayan. At dapay la ni Ador iti siledming agrubrubwat. Agsarsarita tapay la ang Chato. Nadlaw ko nga da pagsarsarita nyo kini Ador iti rabii. Adiyo kayat amangat ko. Madam. Nadlaw ko ti panagin inarasaas yo. Sa idi madlaw dak nga umasidag. Kalaat ngin sardeng yo ti panagsarsarita yo. Ada kagaya man, Chato. Mapantan. Virginia? Nadapay madlaw mong umar orbayan. Awagan na klang. Wano na hepe ti awagan mo? Sino nga tatagi dyan? Madam, relax kayo laang. Saan kayo na nagdandanag? Mga no nagbidot kayo laang mo, hindi pa nangipapan.
Talaga ang adlaw ni Virginia nga da kayat ko nga ilimad ken kuana. Pinagdamagan na kapayla. Nung atasan kayo nga masidag, ang mga no sana ka nakaliklik at naibagak ti kinapod no. Saan ta ana panagnikan? Nupod no asur-surutin na ta tinangisit awan ang adlaw mo amang sarsaro no kadata. Tay di agbuel tata. Awan man, ti bagbaga man ang isit awan. Naigid dato lakit din na nadlaw ni Madam nagitila laki ko arubayan iti balayo. Adda ko man ti panagdanag ni Virginia. No naamuan na ti may panggap iti nang isitavan ni inatap mo amang sarsaro no kanata. Sino nga taga Jacob? Tinawaga ka dagos ni Hepe itay, amas sa pula wanawanan dati aglawlaw ti balay. Nupod no nga adda umar arubayan itay. Malagip ko lakit nga ron dagiti tulisan nga glimlim mga iti kabambantayan ni San Casimiro. Ket, anya ti pakay na igan dagiti ay. Idinto at the report ni Major Cordova a Pangulo dagiti soldado ano ay destino diti Santa Barbara. Awan kano tinakita dato ni San. Napanandangatan. Ura dagiti forest ranger. Amang bambantay iti forest sanctuary a pilot program ti reforestation kanagiti kabambantayan iti Santa Barbara. Awan kano tinadlaw da nga umar arubayan. Nakaawag ka man, Amanda. Adda kayo kadipay la kadagiti amigam dita Thailand? Wan, amiga. Ada kami pala dito eh. Talagang impapas mo tinagbakasyon Sikan tumat ngamin. No apay asaan ka asimurot kada kami. Wan kayam. Kumusta dita Santa Barbara? Ay na. Agkinkin tayagak pay lang anak kalagip itinadlaw ko nga umar arubahin iti aglawlaw diti balay mi iti kalman. Anya? Ang ididimtang dagiti pulis. Awan damatan. Madandanagan naklatta, Amanda. Mas daaw ka unay itimbagak, Rod. Ang mga numadanagan ka nga dadak sa mapasamak ka ni Virginia. Apay? Anya. Kaano ka di tinaudi apa ng pasyar mo ken kuana? Tinawagan na kaditap no agsubang tami panggabi ti dayta apana, gamanda. Nastawa kitimbagam kanya. Ngamsan kami pa nagsarsarita, kinador. Kinumustak laang ni Virginia. Noan niya mo tanti mapaspasamak ije Santa Barbara. Nadya mo tanti baghana. Sino ko ma, dagitjay, ngagpanggabi ti takas. Anya ti amok. Apay, napateg ka di amaamuam ti kinasi asino dagijay? Saan ko na maawakan dagiti mapaspasamak dita? Sino ka dagitjay? Nakigtutak itimbaga ni Amanda. Isupay lat na kamwak. Awan mat nang nangagkapad na makitir radyo. Ada ka di bagam kanya, Kaspar? Mabayin ako makisaw ka na kayo, boss. Kas lang amin naunag ti pampanunutan nyo. Sino nga tadagijay alalaki? Lalaki, boss? Oresi ka? Nakigtot ka mat? Ni Amanda pa lang tinakamwak nga da kanunadlaw da Virginia ng mararubayan alalaki iti balayda. Anya? Inawagan na kanong amin ni Dirabi. Panawang ka pa lang nito eh. Pinupanawan na. Tadawa ka, Kaspar. Sige, boss. Sapay lakma. Tasong batanak ni Idong.
Kasta nga pa sa tinapasama kiti Rabi, Colonel. Nag-report gaya mo ni Hepe kada kayo. Juan, kinapudno na malaksid ka dagiti lalaki ang nadlaw ni Virginia nga umar arubayan iti balaymi. Nadlaw pa ni Chato tinangisit awan akas lamang sursurot kada kami di Rabi. Ngam saan mi kat di ang mapanagnakanday ta? Nang rona, ta saan mi anaala ti plate number da jawan? Awan, Colonel. Agyaman ako, nay. Masapo lang maamuan tayo ti kinasyasino dagi diyang agbasak-basak nito eh. Kaya iti si Bubukay la probinsya ti Santa Barbara. Gob, ada bisita yo. Sige, Colonel. Bye. Amigo, Amigo, kumusta kan? San kan sagid di amaw-awanan iti pagkakumikuman? talaga akas tati gobernador, amigo. Kalkalpas mi nagsarita ka ni provincial director. Nakapag-report gaya man te Hepe ko na. May panggap ka nagtinadlaw ni Virginia ngay marubayan iti balay mi di Kalman. Ni Amanda tinakamwa kiti dayta. Hinawagan ka nung amin ni Virginia. At saan nga mo ni Virginia? Nadlaw ni Chato. Nga da nang isitawa namang sursurot kada kami di Kalman. Anya? Kita niya tinapasama kamigo. Nagpukaw na matlaang. Idi sa bali adalan tinangiturungan ni Chato iti kotse. Kasta ka di. Kanayon kong ibagbaga Gaspar. Papaggasam ti agmaniho. Masapol ang makadanon taadago si San Pascual. Boss, sa dino ka diti papanantayo ijay. Sino ti gagarayo, boss? Ni Mayor wano ni Mr. Polanco? Ni Polanco? Katsan ka nang agsaludsud pa'y? Di pa nagmanihom, ti asikaswam. Sige, boss. Anya ti mapaspasamak ka. Papaggasam ti lugan, saan mo apaginayatan? Agasam da itago. Ijay pa'y gayam style tinakaaman ni Sir Galbante iti daya abahanag. Gaputo na ibaga ka ni Virginia itinawagan ni Amanda. Talaga ngayon papas na mo tinagbakasyon amangan nung maidanon ni Sir Galbante ka ni Madam. Di may panggap tinangisit aban na nang sursurot ka data. Salamat siguro nga ibaga ni amigo na iti asawa na. Imawag ni Hepe itay. Awan ka no tinadlaw dang umar arubayan ni Gibalay. Nasayat ano kasta, Gob? Amangan no nagbidot lang mat ni Madam. Sapay ko ma. Ano? Amangan no kahit da kayo labot-bot ngan. Siyak, ibut-put nginda. Ika niya aga po. No dahi dya Mr. Choi ti pampanonotan. Adayumat nga ta mapasamak na ita. Naingat, ti pa nagpatrolya dagiti pulis. Itay pa'y ngururay ag tiawag mo, Leon. Kasta, pumanaw kayo nga rodita na playa sakbay, amadlaw da kayo dagiti pan nakabagiti lindag. Ne. Pabit lang. Anya ti manggag kong arimbangaw dita. Anya? San ang mabalin? Gaspar! Apay, boss.
Adda ka no armado alalaki at dimteng Pierre kat kayat na nga agawan dagiti kargamento. Anya? Mapan kayo umarayat ka dagiti kakaduam dalasam. Uwan, boss. San ko maguston da ito eh? Sino nga dagiti ang armado? Ang manghagaw ka dagiti kargamento. Talon daw tinapalabas. Awanan, dagiti nadlaw mo nga umar arubayan iti. Nasayat no kastaador. Asino nga tatagit siya eh? Amang ano nagbindot ka lang itinadlaw mo. Sapay ko maa. Ala, mapantang nga ro din maturog. Umuna ka ni ti kwarto ta. Sumbatak lang ti awag ni Chato. Rinabrabiin naman timawag. Sige, mapan kan. Sige. Hello? Da ka sa damag, Gob. Anya ti kayat mo asawan? Madamati pa nagpipinaltog dagiti doa grupo Jepier. Ang mga nadakargamento pag inagawan da. Anya? Kasano anamam day ta, Chato? Adda ka kadi dita mismo apakamas pasamakan ti pinaltog? May isa ka dagiti pulis tinakamak, Gob. Agtulungan dagiti pulis si Chay. Anya marinday ti anapasamak. Talaga ka din agraira ti sindikato di ti probinsya. Ngam asino na kita armado akalablaban na iti maatap akamang ti sindikato. Naitatisan tayo nga mo, Gob. Sige, Chato. Awagak ni Provincial Director. Amangan saan pa nga amo ni Colonel Mercado na iti abanag. Sino dagiti kalablaban dagiti tao nilang? Napipilag dagiti armasta. Ngam sana mabalin ang maagaw dati kargamento. Sigurado lakit di nga ang pungtot ni Boss Rodrigo na makasama kita. Dagiti polis, dimtigdan. Kakadwa, saan nyo nga inggaan tagpapatok? Dagiti daduma! Pasabtan nyo dagiti polis! Ni Boss Rod. Umawawag. Hello, boss. Anya ti mapaspasamag ti Gaspar. Boss, nabilag ti armas dagiti kalaban. Aduda, sa dimteng payan dagiti polis. Santa mabalin. Dinggam ti ba Gaspar. Saan yung ipalubos ang maagaw dati kargamento? Uwan, boss. Igam Ken Bilay. Amigo, adda ka man? Wan, amigo. Nakapasyarak. Nagsarita kami kini Mr. Polanco. Awan kano ti pakainaigan na kadagiti na ipuslit a Peebles. Sa anak amamati. Anya. Laita ti nagsaritaan mi itay ka ni Colonel Mercado. May sakano ang negosyante asanglay tinangako. Ako kuha na ti cargo truck. Kasta ka di. Kunapa ni Provincial Director. Panggapnak akasarita ni Mr. Choi. Tapno pagsaritaan mi anay bagla ito eh. Ngam, oreno kasta. Sa anak amamati nga awan pa kay naigan ni Mr. Polanco. Iti par nakaipuslit dagiti Peebles alagga po dito sa Santa Barbara. Noan niya ti pangadeng mo, amigo, Raimak. Oray gayam ko ni Mr. Polanco. San ko akanunungan ket nurumbeng a madusa no nagbasol.
Ado ti sa nga ili ni Gob, madam. Kalpasan ti panagsarita da ni Provincial Director. Dimteng mat ni Mr. Rodrigo Galbante. Isumatla di na masungbatan ti awag ko. Adagayam ni Rod kita. Anya ti kagara na. Ay, day tati ka mo, madam. Nagsarsarita damat ka ni Gob. Yato. Oh, nalpas damat gaya mo na nagsarita, madam. Umayan dito ni Mr. Galbante. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, madam. Oh, apay nga inidep mo ti cellphone mo. Nasinga kay samutan, iti kasarsarita mita, Chato. Saan mat, sir? Ni Madam Virgie dayay. Saan na maawagan ni Gob? Iso asya akong tinawagan na. Kasta ka di. O sige. Sanak nga rudan ngagbayag, Chato. Panawang kapay. Pagbitsamot lang ti panagsarita yo kini ex-Gob. Amunan samot nga do ti pakakumikuman yo. Naibagakin ko na. Nga mga no dumteng ni Mr. Choi kat kasarita nak. May panggap iti natiliwan da cargo truck ang nagkarga iti Peebles. Kasta ka di, Gob. Kaslamok, noon niya ti agay ay ayam iti panunot mo, Chato. Naibagak na ito ni Rod. Sana may kat iti panunot ko. Nga dapa kay naigan ni Mr. Pulangko iti dayjaya na pasama. Natangkan ti pakinakam ni Ador. Kapo kadita iso ti gobernador. Ngam kita lang nusan nga umado ti kabosor na. Yak lang amin na ibagaking kuwana na paggadat tao ni Mr. Choi. Amangan no panunutan, apot-bot nga ka. Gaspar! Nagingil ta sigarilyom. Urayak lang makaoyik ang makaangot tuhin makalang abitasok na. Sorry, boss. Salbag ka. Itipay mo't sangwanak ti pagsigarilyoham. Panawanak. Uwan, boss. Sungbatag ti awag ni Mr. Pulangko. Yung nga tatibag ka naman ito eh. Bayak man. San ko asungsungbatan. San ko lasong batan kumang katiawag na awag nga awag. Halo? Binalagan ka idin. Ngimsan nak ngimpangag. Gapgapok iji Kapitulyo. Ket saan amapunas ti atap ni Ador San Diego Kingka. Anya di ko nam? Inawagan na ka ni Mr. Choi kat addan iji Kapitolyo. Oh, san kami anagdanon? Sige, agita kailan. Danunin ka. Sige, bye. Gaspar? Rumuarta ka din, boss. Juan. Ijayton resort ni Mr. Pulangko ti pangituluyam iti panaginom mo, Gaspar. Agkikita tayo dyan kada Mr. Choi, kalpasan na makapagsarita da kini gobernador. Sige, boss. Mapantay ko rin. Ijayton nga ipapas mo tag sigarilyo, kabayatan ti panaginom mo, loko. Amoy amat kanya akong, boss. At talakit di kape ken sigarilyo. Aglalo no adayo. Ti papanan tayo no biyahe tayo. Makayanay kanya akong, boss. Talaga na pintas ti resort ni Mr. Pulangko.
makapabang arti angin nga gapo iti tao. Kamawampay mo't ni Mr. Joy. Naibayag sa panagsarita takin ni Gobernador. Gaspar, Boss, itagayan nakman tagtagay tabaya ti pananguray tayo kini Mr. Joy. mapanak kumitan, wada mapulutan, boss. At nakita ka timakdang ang mga lap. Sige, basta dalagit igatan mo. Agyamanak, boss. At naman awag ni Amanda. Hello. Hello, Rod. Naimbag na sinong bata madagos. Ay, sa dinudayan mo? Adda kiti rest house ni Mr. Polanco. Ururayan mi ni Mr. Joy. Sigurado ka iti dayta nga ipagpagam? Makauma ka. Kanayon latan aday tat ipagbagam. Sa bali man ang di mapampanood mo. Amano kahit makasarita ni Mr. Polanco, tap na mamati ka. Itid ko tili niya. Sanit. Sino dayta ang Mr. Polanco? Hapo, kaskala investigador. Baliwan tanto tagsarita. May sa negosyante. Kabangi probinsya tayo na. O, anya. Anya pa iti kahit mo amamuan. Amang ano damagan pa, ino at da asawa na. Handa kami ni Tidalan may kanit Chato, Virginia. Madamdamalang makadanon kami ni Tapalay. Padanaganag, tadi ka matla mapasangpatan. Rabiin. Ado nga minti nasikaso. Ado ti nga ilik iti Kapitolyo itangal daw. Pasensya ka, nalipatak ti mawag. Sige nga, Rodan. Agan-anad kayo di panagawit yo. Sige, bye. Mandanagan sa unay ni Madam ako. Mawatak ni Virginia, Chato. Udad duma, agawan ti oras ko iti kinagobernador ko. Ti panawen nga agpay ko may ti asawa. Saan mo't nga tayo tati pampanunuto ni Madam Go? Yali ka na lang mo't ti pan nakaisagmak yo ma. Adda ka mo ito nakasaga namang salaknib kanyak. Wen, jaklakit di palubos nga datakas mapasama kada kayo. Matayak pa yung muna, sakbay may sagbak kayo. Saan? Di rumbay nga mapasamak na itakin ka, Chato. At adda pa yadyak kayat na may sagmak ka. Gapula ang iti pa nagserserbim kanya. Amang ano kayat mo ti aginanan, Salvador? Amo ka nabanog ka iti kinaado nga aneskasom iti nagmalmalam iti Kapitolyo. Agsarsarita tapay, kabayatan ti panagpalpata. Ador? Iti panangkit kita makanyak. Kaslado ti kayat mo damagan. May sa karang iti nasanga ilik ni Mr. Choi. Mr. Choi? Sino dayta? May sasanglay ang negosyante iti kabangiba nga probinsya. Kaya't na ti makiareglo. Gapo karang iti naipuslit a peoples. Anya? Ngam sana kay manugot. Nasapa lasong batan na noon niya tinagpasulan na. Ngam, Pagkalmaam lahing tiriknam. Sanak ang mabuteng amang ipatong paniti pagrebengak kas gobernador. Boss, saan kayo kadi pa maturog? Agsarsarita pa ilang, Gaspar. Saan ko malipatan tinagsaritaan mi? When nagsasaritaan mi kada Mr. Joy, Mr. Polanco. May panggap iti nagsasaritaan da
kini amigo. Ni amigo yu ang gobernador ti kahit yu asawan, boss. Wan mismo dabaya sa bali. Natangkan ti pakinakam ni Ador. San ngay manugot ang makiariglo kini Mr. Choi. Delikado da nga rod kini Mr. Polanco, boss. Ang mga numabalod da. Kasaritak to ni Mr. Polanco. Agpaknipay lang. Kontakek to dagiti gagayem ko a negosyante ta mapanda kasarita ni General Villarabas. Tay lemeng na pailang ni Mr. Polanco no di na kaya ti mabalod. Tingnan ti Rabi mo, awag pa lang naman da. Hello. Rod, siriring ka pa ilang. Oray mo, chika. Danday tingnan ti Rabi. Kasangsangpat may kadagiti amiga ka nagpasyar. Ang kasam na ita. Kurang lang na pagpatnagan nyo tagpaspasyar. Awan gayam, nagsarsarita kami pa kini Gaspar, kabayatan ti panaginom mi. Narabiyang kami ang naggapo iti resort ni Mr. Polanco. Nagsarsarita kami kini Mr. Choi. Unay kat arabiin apa nagsarsarita yu. Amangan mo't no, ada kadwayo ababai. Awan sa bali akadwami. At dayta ka manin ako nak. Ado ti nagsasanga na nagsasaritaan mi may panggap iti negosyo. Kat, kumusta ti problema ni Mr. Polanco? Ni Mr. Choi ti makamoy ti daytan. Dayta ti ginagara na dito eh. Ay, noon niya lang amin ti maar-aramid day ta Polanco. Naimbag, tasan na ka ngayon ramraman ni Ador? Nasingid kami nga gayam kinador. Ngem, no amo na lako mati maipanggap ka ni Virginia. Isardeng tante agsarita. Rabiin. Nasaysayat pa yung maturugdan. Ada kamat kaya man, Chato. Itay awagan na kakano ni Ador. Madama ti panagwatwat mo. Ada kiti ubal ti stadyo magtartara itay awagan nak, madam. Nakapamitlo ak mo ta nagriko si di ubal. Dayawag ti kinaandor mo. Nagpalpaak na biit, madam. Saan nagrubata ko? Nadaras ti pan nakadanon ko dito ita, napardas ti pan nagpataray ko. Alwadam ti agmaneho. Ta saan lamamin ano ti disgrasya? Amangan no saan kan anamigat? Nalpasan, madam. Indaras ko nga ro di tayo. Ada ka magaya man Chato. Ay, wen gob. Mapantayo ka din? Wen. Ano man ang si Kaswa kay di Kapitolyo. Agan-anad kay ti panagmanehom, Chato, ha? Agsipot ka na imbag. Amangan no adamang libat kada kayo. Pagkalmam lang tirik nam, Virginia. Kalpasan ngay may nakinasarita ni Mr. Chu indi kalman, Mr. Polanco. Inked din ko, kasarita ka. Urayan ka iji Kapitolyo itangal daw. Nawagak matan ti Mayoryo di ta San Pascual. Kat inkari na pasyaran nak iji Kapitolyo. Sige nga Rodan. Bye. Ay, gob. Naranaan tayo mat ti traffic. Asinig tayo mat kid din na iti Kapitolyo. Nakuyam ti tangatang. Agtudon sakit di. Wen nga rod gob. Bigbigat nakaangangap. Itay agtamtamdaga kiti beranda ti may kadluakad sa aran ti balay mi. Nakita ka na abungutan ni tinapuskol nga angep ti kabambantayan ni ti dayang nga mabagatan. Amangan no makadudtudo talaga gob. Numasa palakit di adumteng da Mr. Polanco ken ti Mayor na. Kakuyog tanto ti Mayor ama pa ni San Pascual.
Kaya't ko akasarita manen dagiti umili nga agpidpidot iti Peebles. Sika ti makamunod di mo kaya tiagpak ni Mr. Pulangko. Anya di kunam? Pinayaban na ka ni Adore y Kapitolyo? Dua kayo kini Mayor? At dadaita dito San Pascual? San pa'y mat? Apay? Anya ka no ti bagga ni Mr. Choi? Sige. Wen, sige nga ro den. Ang mga no umawag kanya. Boss. Bye. Adanil yun, boss. Ayan na. Apay adi mo pa'y lapinadanon. Kita pag-isot adda na patag ngay bagak yung kwa na. Kasarsarita na dagiti kakadwak ni Taruhan, boss. Kaya ban, nakasaritak mo dati umawag kanya. What, boss? Ni Mr. Choi. Nangag ko tinagsasaritaan nyo kadagati pumurok, iti igiti baybay di San Pascual ko. Nabayag ka nun nasaan da naghala kadagati Peebles. Saan da kanong amamo dagitay? Isa pinayabak adagos ti Kapitanda. Saan dan samo ta sigurado nga da pa kainaigan ni Mr. Pulangko. Kaya't nasawan. Nagbasak-basak dagiti tao ni Mr. Choi. Paimbistigara kadagos na ito niya. Sige, Agong. Surutin na kami tinangisit apan itilikodan na. Hello, Virginia. Umay kami. Itay pahila nadlaw ko dagiti lalaki nga agkaralabas iti aglawlaw ti balay. Anya?